Excellent. Okay, 2 marks. The competition is very stiff today. Group B. Group B, are you there? Yeah. Can you hear me, Group B? Yeah, we are ready. Okay, tell us the meaning of the word comprehend. Tell us the meaning of the word of comprehend. Comprehend means understand. Comprehend means to understand. Excellent, excellent, excellent. Okay. The question goes now to Group A. Group A. Tell us the meaning of the word friendly. 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 Group A. Kindly tell us the meaning of the word. Family member. No. No, you missed. Family. Zero. Friendly. Friendly. Yeah. Well, what? No. Your time is over, guys. Your time is over, guys. Friendly man. Friendly. Like what about ever balakora? Qof jawaab qadami. Friendly waxa weeyaan a person who is kind or someone who behaves who behaves well with others, or a person who is welcoming, something like that. Gabdhaha maxaa ku dhacay? Gabdhaha, what's wrong with the ladies? They are not answering anything, or they are not here. Gabdhii way wada carareen. Behind it, listen. Wait for someone. Good. Don't worry. Okay. Group B. Group B, tell us the meaning of the word grade. Grade. Grade is a score or mark. Excellent. Yes, excellent. Now, yes. Group who? Group A. Yeah. Group A, kindly tell us the meaning of the word suppose. Suppose. Let's see. Suppose. Suppose. The meaning of suppose something. Let's see. Yeah, suppose. Yeah, let us say. It can also have another meaning. To guess. To guess. قياسنا وين نقطة. Okay. Anyway, ويمكننا دبعينا 2 marks. 2 marks. هاي يوسف عثمان ميوت كان مع صقع ساري. هاخد على يوسف عثمان. أصلا ميوت كان ساري. يوسف عثمان ميوت كان سكان. شو سكان اللي سنة أسوء. هاي سكان اللي سنة ده. Good. دبعين مال في عام مريان وريق اللي بدأ لوجود بدونه وريق الكواد بقى. جروب بي أي هذا غير ما يعني كده شاشة. Group B, are you there, Group B? Yeah, we ready. Right, fine, nice. I like that. Very happy with you. Okay, Group B, tell me the meaning of the word alien. Alien. Alien means a creature from a different world. Yes, or a foreigner. Good. Foreigner. قيبت الأريضة مصير ولا مسوان جورجيا هذا وحنا ودي Yes, okay. waxaan ku darayaa waxaan u gudbi doonaa qaybta kale oo aan qaybta kale oo definition kale waliba qaybta adag waa qaybta waa fududahay mogta qaybta adag u gudbi qaybta fududahay bas waxaan ku darayaa okay waxaan ku darayaa 4 questions oo 2 bas laba ayaan ku darayaa okay question kada waxaa iska leh group A
Are you there, Group A? Yeah. Tell me the meaning of the word secret. 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 Secret is something that you do not tell people. Yes, good. Excellent. هذا الكيكة جوجي فضلا أونلاين موجود أمس يا لغات Okay, thank you very much. إلى هذا الست عم بالهوش أوضان. I like you very much. You're very serious. Okay. Okay. The other word is adventure. Tell us the meaning of the word adventure. Adventure. Adventure thing حويا is a fun or exciting thing that you do. Yes, but it's risky. Yeah? Good. إلهي هذا دتكم كولا جوابي بس هلقى دور قفلة كل عشرين. هذا روح بك الجوابي من بليز. هو إنا مرحته. أستاذ والجود جوابي جروب يقول فيها أنا. Okay, Group B, are you there? Group B my mother is yes, good. هيا dadka agtada laga hadlaya joojiyaan. Well, okay, Group A, tell me the meaning of the word cruel. Cruel. Tell us the meaning of the word cruel. Cruel is something bad. Cruel? Something bad. Something bad? Not as such. Yes. Not as such. To hurt others. Yes, cruel is someone who hurts others or does bad things to others. Good. So as I was going Group A, one is in full marks. Okay. Group B, tell me the meaning of the word arrive. Arrive is to get to or to reach some place. Excellent. Okay, هذا نقص أنا ويدي قف كسته عن 3 1 2 3 4 5 6 7 وحي هذا ويدي 14 questions. Each group وحي ويدي 7 questions. ولا هو درستين. ستين كنا دمست. صدق ما قدرة. وقت في عمل. ترى بسرعة ساعة ودمارة يموت هل ساعة ولا قدرة قال ولي وقت في عمل. Yes, we have a good time. لكن ده هاي سخياني وميل وحنا كفيني مسكحة غير استعمال شر أوكي؟ تضمن ميل كفيني له. يقص وقتي بعد. ما يهم. Okay, good. لايف أنكو جرنا. Excellent. ولا هذه قبل أن نقول شكل سيء سنة جوج. Okay. The question now goes. The question now goes to Group A. Kindly tell us the meaning of the word trick. Trick is something that you do to fool other person or people. Good. Excellent. Okay. Now question goes to Group. It goes to Group what? Group B. Okay. Tell me the meaning of the word evil. Evil. Yeah, evil. Evil, but evil, my evil. Evil means evil describes something or someone bad or cruel, not good. هذا بوقا كاخري سوا كواركا. No. أركا وكل أبو ماشى بوق بكاخري سكيل عليه. Someone bad or cruel, not good. Yes, قفك بوق كاخري يا قفك كوركشة وكلا كان عليه. حتى بقى Excellent. ما يدري لك سوا آخر واحد بالمية مركز. سيد بوق أو قرأ أو شكته. Yeah, I know right. وأنا فارا هايستا والله وصاقة بنا والله.
وانا حفدي استاذ. ايه excellent. dhageystayaasha kale way iska dhegeysanayaan. Okay, now the question goes to group A. So group A, let me give them a very hard question. إرادة وفعلت. Okay, يا واحد علي خطك اسكا إرادة بوقة. Okay, nervous. Tell me the meaning of the word nervous. Group A, nervous. Group A. Group A, tell us the meaning of the word nervous. When some person is nervous, he may say something bad. Yeah. It's not bad. When Nervous. someone is feeling angry, either feeling angry and shouting or it's moaning badly. No. I didn't say angry. I just say nervous. Nervous. Okay. Yeah, for someone is happy. Yeah. Who is worried? Worried, but okay. Yeah, well, قف كسر ناقص صلاة. هرت فيه. علي عيارتي قدام. هذا هو قف كنا قص صلاة. ميكروفون قص صح. علي بمقلزة. علي هذا هو أبوه. ها حاجة ميكروفون ما كان شريك جريج ولا أدبنا يا عدك هذا. هذا ما نيا. يا ويا. Yeah, well, Stop disruption. Okay, no problem. عمر. No. ما إلى حد وفي عندنا خيالتي، لكن هذا قفا ميكروفون قال يا ويني. أوكي. ميكروفون قال. الضويل موسع، ميل ضويل موسع. معقول أستاذ معقول أستاذ. أبو ميل دقنتك please. ويا هاي. The question now goes to group B. Group B, tell me the meaning of the word scared. Scared. Afraid. Yes, to avoid something. To make afraid. Yeah, to make afraid. Good. Let me count the questions now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Hali hala diman. Only one, two questions. Hali hala diman. Okay, excellent. Okay, tell me the meaning of the word group A. Tell me the meaning of the word describe. Describe. Explain something. Describe is what? To explain something. Yeah, to explain something, huh? Good, not bad. Yes. Oh, to say how something looks like. Yeah, that's right. I go to 2 marks. Sagas 2 marks. On my mind. I'm not reading it. Nika laga qara Axmed Madow microphone ma ka hadlaysan iyo garan laay qarra ka yeerisay. No. Even there is no John. Ma qarracda maxay tahay microphone ka hadlaysan oo malena oo si kale nina khayr tahay. I'm not Okay. Let me go to the last question of part 1. Last question of part 1. Are you there? Yeah. All right. Good. Yeah, we are ready, teacher. Okay. Group B, are you there? Yeah, we are ready. Of course. Yeah. Group B, tell me the meaning of the word hunt. Means to kill something, no? Hunt is what? To kill an animal. Yes, to look for an animal. When raadin mogta hunt waa warsasho marka waa sax you look for an animal to kill or to search for an animal to kill. Excellent. Waa helaysan qaybta koowaad halkaas ku dhamaatay waa 12 su'aalood baa la weydiiyay group A waxay leeyihiin 18 dhibcood halka group B ay ka leeyihiin 20 dhibcood. Group B baa 2 dhibcood ku gaamiyay maadaama hal su'aal iska khaldeen. Calm down. Don't worry. Waa hadda wareegka loo gudbaa. Study. To interrupt you, teacher.
dadka qof ula hadal si loo ogaado qofkan macnaha wax ka leeysiin codkiisa codka aad loo maqlaa okay kulligeen aamusa qofka uu waco ha hadlo saan mikrofoonkiisa u sheego Axmed Madoobe hadal Axmed Madoobe hadal علي واي واحد ميكروفون كان ليس انا قلت علي واي علي والله ميكروفون كان واي ابو علي ما مقشع علي ميكروفون كان واي I'm sitting by yeah there's something wrong with your mic there's something wrong with your mic guy please look at it what's wrong adiga waay moqto ani computer kana isla qof ka hadlayo calaamada ay fuulayso hada fiiri kulliga aniga it's not bad okay fiiri hadda kan mood ku saaraya waxa arki doontaa codka ma yeeri doona fiiri mood baa ku saara fiiri waan ka qaadaya sug mood baa ku saari sug out okay waad soo marti mikrofoonka cali waay علي وما كان ميكروفون كاي واحد هذا اوكي marka moodka saaraysan marka moodka saaray علي marka moodka ka qaaday mikrofonkaaga dib u fiiri waxba ka hadda wixii ma qaan ma earphone kale iska bixin ayo earphone iska bixin ma qashaa anaga saas u soo qabanayna far baan wadana qofka dibka wada علي ka qaada marka nin oday waaye علي وقاقة موتك وقاقة علي شك منك تفتح كمان أدق بقول دري هذا كتب سؤال وحن سوين دونا هذا كتب حاسة ما يساقف سؤال كجوا موتر ما يقف وسؤال كجوا موتر قفك سؤال كجوا مرتين بوصلها ونن علي وموت كيف قال الله يسصاري هذا أنا هو كان قال كل واحد علي موت كصب عليه تعالوا بقى موت كده يروح موت سارسين ما علي بس استاذ رساقو سك انت wareeg labadaadan bilaabin qof walba groupka kamid yahay si fiican ugu sii fahmo soo hadlo qof walba qof ula hadal haye hebel group hebel group saasa bela macna si dadka kale to isugu isku aniga group xasan abqaad xilta group waa haye sukan feeriye Axmed Madoobe group ka taa Axmed Madoobe oo qoranta group ka taa okay so maqlayaan واكو مغلا استاذ ما قف هذا يعني مغلي اوكي دي مره not bad انا ما سنتي كل قف كاس جروبك يا هي قايقان هبط حسن عبد القادر جروب كيطاي جروب ايه جروب هبط صلاح بس استاذ هل مر اي قف كاس هل وحاسميسا dad qaybtan waxa sameeyay qof alaale qof salahan group A aduu su'aash hal qof uu jawaab halkaas qofood mood saar si uu san soo laawanin dad kale ay su'aash uga jawaabaan la iyo final taas ka sii wada haye waa ayadana fikrad fiican ma sha Allah okay taas ma amin daba naga bilo haye toos ايش اللي كان اسكله واحد طردينا وان قادنايا كليه oo codeyn اوكي ماشي يا بنت ارمي وكادي ارضا كلا فايدستين بوق نميالي اوكي وحنا tartanka baa soo diyaar garoobay haweenta masaas nooga dhig laakiin hadda saan loogu dhameey laakiin usbuuca dambe tartanka wuxuu noqon doonaa macna qof allaala qof su'aashu ka jawaabo mud ala saara qof kale si uu uga jawaabo haweenta wali waxaan sii samayn doonaa ana dadka kale laba kala group baan ka dhigi waan arkaysaan groupka ka tirsanta أنا ما أركض أنا ما. إنستراكشن سو بدل سو فكر. ما بعرف ما يفوت دايما نقصده واقع أنا. تذكر ماشي كل جرو أنا ما بقول بكرة نجايا. أوتوماتيك. ورا عضوان.
waayo aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaan u gudbaynaa wareegga labaad ilaa iyo hadda waxayna weydiiyey 20 su'aalood 10 group A waxay haystaan 18 dhibcood halka group B ay haystaan 20 dhibcood aad iyo aad baad umahadsantihiin wareegga labaad faham marka wareegga hore wuxuu ahaa waxayna siinayay wordki The word. Yeah, I gave you the word and you are giving me the definitions. The meaning of the word. Hadda wa opposite. Hadda I will give you the definition, you tell me the word. All right? Okay. Okay. Ready, ready. Okay. Marka aan bilaabo. Okay. Waan bilaabaya marka. I'm not saying just teacher. Call him Abdulwali. I'm not saying. Who? Who is talking? Ka English barade. No problem. Dadka nagu balaminaysa berri noo balamin. Okay. Group A, are you there? Yes. We are ready. Okay, here is the question, please. Definition. Okay, I'm giving you the definition. You tell me the word for it. Okay. qofka laga Xasan Cabdiqaadir qofka kaaga hadlay mood gal haduu qofka kaaga hadlay ayo soo ka bixi dad la dura waay aad baad ma santahay okay waxaan su'aasha koowaad baan dhibaya su'aasha koowaad waxa weeyaan the question goes like this hadlay please qofka hadlay mood gal marka hadlayso mood gal adoo sharfan akhiratay waa ognahay laakiin mood naga gal marka hadlay when something happens after a long time or at the end, give me the word with the meaning of when something happens at the end or after a long time. Are you group A? Finally. يا جوابي خفك جواب مقعد شك عبد الله علي عبدي عبد الله علي عبدي هذيك عبارنا صو إلى سؤال رجل كانوا حكي جوابه هذا مصاري يا هاي أستاذ qofka niyadiisa ha uga jawaabto afka uu ka hadlin si qoro in adiga tartanka ku jirta moogta marka saaxiibada ay sheegi waayeen yaa tiimka kamid oo sheegi karaan leh marka waa sheegi bes waa dhamaad good okay group B tell me the meaning of the word where is to try not to let others see you is when you try or لكن معنيه كلمتنا هوري كسو بوديسان waa la garan ba Go. tawa iska fuuda okay tell me the word with the meaning of to say yes or to think the same way agree يا الله عمر ما صدق هذيك مركا عبارة ما أمس إلى سوري okay tell me the word with the meaning of the lowest part of something bottom okay below no bottom قفك كيا qofka group A ka tirsan oo su'aashana qalada ay please wax xubso yaa qofka horta group A hadda hadlay aan u qornay dhibcaha yaa way abo sheek aniga qofka hadda ka jawaab su'aasha yaa way xasan miya aniga weyn xasan miya hada magacaaga sheek xasan maxamed cabdi xasan maxamuud the lowest part of something is bottom go the meaning bottom bottom tida waxa kala sameeyay intaad aragteen woogi waxa idin soo galiyay Telegram groupka videogii erayadan oo ay dad native speakers ay ku hadlayaan aad u soo dhageysta si aad ula qabsato dhawaqooda okay thank you okay group A marka 2 marks kana waan siinaya waa group B waay group B hadda su'aasha bay group A baa lahaa su'aasha group B hadda leeyahay Soma good okay
Tell me the word with the meaning of a short time, a second or a short time. moment Moment. هيا يا جواب. أنا مقعد إسماعيل محمد إسماعيل. محمد. Both of us, we have answered. Just we have to mute. Okay, no problem. Brother, no matter, no matter, problem, no matter. No matter. No problem. No We are problem. ready. Okay, no problem. Okay. Tell me the word with the meaning of to say I will do something, or to say that I will make sure to do that. Future, know something. Okay, tell me the word with the meaning when you say you will do something for sure. I hope it's very clear. Promise. Yeah, promise. Promise. Yeah. Promise. I promise. هيا حسن عبد القادر فصحته يصدر أوي. Okay. Nice. هذا waxay u socdaa waxay u gudbaynaa group B. Group B, are you there? Oh yeah. Group B. Yeah. Okay. Tell me the word with the meaning of the word with the meaning of not to let others see. Not to let others see something. Secret. Not to let others see something. Secret. Hide. Yes, hide was hide one. To hide is when you not let others see something. Good. Too much. Well, it's good again, man. Group A waa garaacayna indhahooda u jeedaa. Wallahi. Group A arrinta Group A dad badan aamusan oo tartanka ku jiro oo dhageysanaya way mahadsan waxaa aamusan Umu Anas, waxaa aamusan Muzammil, waxaa aamusan Xasan Cabdi Qaadir fasax ma qaatay, Cali asagoo mikrofoonka ka hadlaysa uu mahadsan yahay. Siyaad Cusmaan ama haduu soo galay. Siyaad Cusmaan goor soo biir. Ama aniga iga raali ahaada ereyada qaar baanan isku hubin maadaama aan maanta ku soo beegay maya waad mahadsantay Umu Anas, aad baad u fiican tahay. Soo daawo shantii video hore iska soo diyaari kontonkii hore iyo kontonka asbuuca la qaadan doono 100 kaas lagu tartamaya habeenka dambe. Isa soo adkee. Yes, معلم. I am coming late in Sierra Isman. Okay, don't worry. We are competing against two groups, Group A and Group B. Please join one of the groups. So Group A. Group A. Group A like قرنا لو طوى. The leading group. قرنا قراعة يا I'm so sorry. You are in the back bunches. I try to defend my group. Okay, nice. You join the losing group. No, don't worry. Okay, let us see if you can change something. Okay. Okay. waxaan maraynaa the part 2 of our competition. So far, I gave you 6 questions, 3 each. Okay, and hadda fiiriyo marka aan sii wado. Waxaan marka wali waxaan enjoy really. Yeah, I want to make it very fun. Okay, please tell me the word with the meaning of to do bad things to hurt others. To do bad things to hurt others. Group A. Group A. Cruel. Yeah, cruel. أنا cruel الله cruel يعني ضد آخرين cruel أيوة آخرين cruel ضد آخر سيء وقرطة أورعنا. Okay, no problem. وكده جوابت Group A. لو those two marks ويلي. Nice. Okay.
Group B. Group B. Group B. To feel fear. Tell me the word with the meaning of to feel fear. To feel fear. Afraid. Yes. Afraid. Afraid. Afraid ma. Afraid. أنا دواقة صعب. فيديو عاد وعاد ليستان فيديو ضدك النية فيسك يكون لا أنا صادق تليجرام كأد. Afraid. Afraid. Yes. Good. والله معجزة القرن ماتي. أدب ما شاء الله. أدب ولا يدري الكنيسة. أنا عند ذلك سيلا والله. أدب ما سنت استاذ. هذه كاملة. جروبي وحكلوا يا معلم. جروبية ولا جروب إيه كمان كان هل حضاع ولا كير خاصة. Thank you teacher. Okay. أبو وين ما أستاذ كوسة. هل عبوا وصك ما كرت. وقت اللي يقول 20 دقيقة كلية عندنا يا 6 ساعات بورا تتقول ما له 20 دقيقة عندنا. وقت اللي Yes, and أقصده. Tell me the word with the meaning of to look for or search for an animal to kill. Hunt. Hunt. Yes, hunt. To max. You have to, teacher, when you ask the question, you have to say the group. A or B. Group A was color. Okay, thank you. Group A was color. Group A was color. Yes. Yes. ترى كمارس الضمبات بأوصي قرحين دونا. أنا حتى مال قرح دونا سوف نسمعنا. إن شاء الله. Hey, nice. Okay. The question now goes to Group B. Group B, are you there? Oh yeah, are you there? Yeah. Dash is a test that you do to see what will happen. A test that you do when you do a test to see what will happen. What's the word for that? Give me the word. Experiment. Experiment. Excellent. Fathership. That group B كل يقول جواب وين هلقة في جواب بليز. ما قفك الظهر. هل مرة لسنا عادو. مرة لسنا سطورة قفل عادو. إذا كعطوا كده هورك سطورة صار. جروب B هورك سطورة. دملا. Nice. هوجا قفل هوجا أقنت أشياء سمان. هذا عادي. وروح بكم أنت منه. وقت ما هنا ممكن. أيام تدمس سيقول حنا وحوا بلو. بلو حوا واحد تريكي سوا داعي. حوا بين قوري سوا. Okay, give me the word with the meaning of unpleasant sound. Unpleasant sound. Unpleasant sound. Or a sound that you don't like. Or loud sound. Loud sound. Are you there? Group A معي. ربيت أستاذ كفاية سمي أستاذي. أيات دما سمينا هذا ما. Okay. Unpleasant sound. ما حدا هنا؟ Noise. Yes. فيديو هذا صوت هذا يا ساعات كاسكت. هاي جروب A 2 ما كسكين واحد. pronunciation is incorrect. ما يدم له واحد دقيقة فيديو وصوتي تلقى الجروب فرصة كوجتان. يا join the telegram كأوف يعني ويا أصير ضد بدل مقالة واحد بدلنا صوتي telegram كهدو حق صار دونا وعن جروب يلا واتساب كده ما سكحر دونا ما كنت بس. ويو والله نقاب بارك الحين قايل ده إيش واتساب. Okay. Group B, give us the word with the meaning of a type of work that you do for a school or for a job. Project. Excellent. الله محل ويل محل حنيه كبدي ما انت محكود هل قبر او ترتمس ولا لا رتنكay wax kale moodayaan gabdhaha ma soo galin groupka way ku dhimala gabdhaha way siyad cusbanaye ciyaartu wax ma ka bedeshay kooxda yes my group
my group, I am when I am joined my group, the group is done some questions. Good, good. They answered some questions. waxaan rabaa idinku bishaaraynayaa groupkeena dadkana seriouska habeen soo doorta ama laba habeen oo khadka soo galo oo English to English kaliya lagu hadlayo oo qofna Soomaali uu ku hadlayo. Diyaar waa iska saarana diyaar waa. Waa idin That's a good idea. That's a good idea. Taasa idin sameyn doonaa. Laba habeen oo kale laba habeen fiican. 2 nights. That's a good idea. Haddaad too isqaybin kartaan habeenna tiim aymaanay habeenna tiim aymaanay. That's good. Okay, dimma. habeenka sabta nooga dhig macallin. haye waa ka tashadeen waa la codeyn doonaa. Okay guys, hadda waxaa inoo haray laba su'aal iyo laba su'aal. Tartanka waa soo gabagabinayaa. Laba su'aal iyo laba su'aal haray. Marka pull up your socks. Is adkeeya. Okay. Please tell us or give us a word with the meaning of to approach or to get a place. To approach or to get a place. To read, yeah. To read or to get a place. Group A. Approach. No. That's not correct answer. Give us the word with the meaning of to get to a place or reach a place. Arrive. Arrive. Yes, the word is arrive. Excellent. هذا ترتقي بين هذا الضموكرة ولا كقاعد ضل عاو هذا دولة دي وتي. وابلا ويعاود. وسكين دايما. ما استد أريجا سكلوا فهمينه. والله اللي بعمل. Okay. Group B, tell us or give us a word with the meaning of to say something loudly. To say something loudly. To say something loudly. هذا النقطة الإنجليزية وحكوا في عيا بوك وحكوا في عيا فريس كانوا كبرايا وين كانوا كبرايا ما كلا بدو أديك كذا. ها. Shout. Yes, it's shout. Good. Shout. Yes, to say something loudly. ما كان واحد كورونا. Say something loudly وحاول to shout. Good. ما شاء الله. أد وقناع صنع هاي. هل قلنا هي مع شيء ما تم هل قلنا ما تم هلا. قلت هل قلنا من ما مسوي قبر. Who's Helga? Helga. What are Helga يا أنا قال له هو Helga. إذا ما شفت Helga. وهذا أستاذ وكجر أستاذ وكجر. لبع هي. Okay. أستاذ أنيوا. ما نيجو هذا كمان Helga ما تخصه كسا. ونهدل هنا ما أنت أدم بقى. ما تقدر وارطة ضدك هذا شقين. Okay. Tell us or give us a word which means to make something new. ما مقعد اسكبت الزوم كلام استعمالها كي كلا العمر أي قرنت. Okay, to make something new. Create set. Create. Yes. Wow, وارطة. Okay, the last question. All right. The last question. سؤال هذا كده وانسيد أنا أعتقد مال ما كان في فريق لكن كده وانسيد قرنا يعني نمبرها أصلين دونا كان هريد تذكر ودي أنا وقت أقول Okay. Give us the word which means to try to fight or hurt someone. To try to fight or hurt someone. Group B, are you there? Which group, teacher? Group B. Yes. I will try to answer. Let me, guys. It means attack. Attack. Excellent. That's good. Okay. Thank you. Thank you very much, guys. That brings us to the end of our competition. Let me announce the result now. Yes. Okay, let me count the marks. The marks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 2, that is 16. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. ولما تفتح قيب صدحات بكلم أنا
in intaan erey idin siiyo aad jumlad gelisaan baa dhimay laakiin taa mar kalaan ka dhigaya 16 kana waxa weeye 1 2 3 4 5 and this is 16 here is 20 here is 18 okay natiijadii baa lagu dhawaaqaya let me announce the result we have group A have got 34 points and group B have got 36 points. The winners of the today's competition is Group B. Congratulations, Group B. Rise up your hands. Thank you. Congratulations, teacher. Group B halmar camera. Thank you very much. halmar camera oo futa. Wala Group A idinka ma furan kartina. Group B halmar furta camera. أنا كا ama hadda gacanta haya gacanta taagan raise hand meesha gacanta laga taagan Soomaaliya halmar gacanta taagan Group A gacanta la taagan meel laga taabtay gacanta taagaysa raise hand ustaay mujeedid ma waa ku arkaa feer caato waa ku arkaa maasha Allah isa sii barta Ustaad Abdirsaaq waa fiican alxamdulillah maasha Allah idin jeeda Group A iyo Group B haddaba Group A waa maanta hala isqaybsado Group A intiina maanta Group B baa tirada kadib isa sii adkeeya Group A na ayagana haysa soo adkeeyaan maalinta dambe waa arkaysaa sida laga garaacay ee la idin tumay aad iyo aad baan uga xumay I'm very sorry Ustaad Abdirsaaq Ustaad Abdirsaaq halgan yaa waa dhayso qofkan u jeedo halgan waa ku arkaa laakiin magaca caadiga soo qorta saan isku barana ayaa warcada soo qorta warcada saafii aad magacaaga saxda soo qoro saan isku barano aad u baasan Anas iyo ubax iyo gacmaha iska tagtay qoladii oo guuleysatay ku beereen wayna aamusnaayeen ma Anas ka jawaabtay Anas ka jawaabtay Anas hore u dambeysay ay ka jawaabtay wallahi Anas way shaqaysaa ataaga ka jawaabtay adaarun wallahi Anas way shaqaysaa aad baad u baasantiin welcome ubax iyo Anas si gaar ah u salaamayna gabdhaha si dadaalayo aad baad u baasantiin waxaan maleynayaa tartanka jimcaha dambe inay soo next Friday waxaan u tartami doonaa 100 words marka ugu words kaliya ma baasha ciyaaraha moodina it's not only words waxa weeyaan waa phrases and words all right marka insha Allah marna waxaan bilaabi doonaa basic grammar waxaan bilaabi doonaa cashiro kooban oo 25 oo grammarka inta looga baahan grammarka dadku ay bartaan inta badan grammar faa'iido leh ma grammar yar oo kooban oo astaan soo dhigi doono oo inta qofku u baahan yahay aan u bixiyay good teacher of aad baad u maasantiin waa idin mahadcelinayaa thank you very much welcome again discussion habeen waxay yeelan doonaa discussion English to English habeen oo English ustaad waxaan kaa codsan lahaynay hal habeen inaan lecture inta noo doorto tusaale siyaasadda Soomaaliya aan uga discuss gareyno English waan doonaynaa bas hada waxaan sameeynaa habeen discussion ka ku sameynaa not only political every topic every topic no problem we can discuss it waan discuss gareynaa aad baad u mahadsantihiin I really enjoyed thank you very much you did well you performed excellent bye bye I will end the meeting video waan duubay laakiin si gaar ah idinku soo diraya meel lama gelinayo hadda laakiin maalinta dambe si fiican baa meel loo gelin doonaa maalinta dambe waayo studio wax dhan baan qurxinaynaa anaga lana soo ustaad hadda waan soo dhigay aad baan u mahadsantihiin waan dhamaynayaa thank you